Kei te whakatika tētahi kapa ki te haere ki rānana ki te whakanui i te noho mai a te kuini o Ingarangi, arā ki tana taumata mō ngā tau e ono te kau. Ko Trevor Maxwell te kai whakarite i te kapa haka ka haere a te marama o Pipiri. I see the excitement in the 20 members that I'm taking with me too, of the people who are available to perform for there, but tremendous honour. Trevor Maxwell. Kāti, ko tahi te waka te kaumawha ngā kaihoi, ka hono atu ki taua kapa haka hei whakanui i tērā kaupapa te kuini. Ko tamahau tēmara tētahi o ngā kaihoi, tēnā rawa atu koe tamahau. Tēnā koe, Shane. Kei te pēheara ngā mahi, a koutou mahi whakatika i a koutou anō? Kei te rika katoa mātou ki te haere atu ki roto o rānana mō te marama o hune ki te whakanui i ngā mahi o te kuini o Ingarangi. Nō reira, kua oti a mātou tētahi wānana i te pito o tērā marama. Hei te marama e tū mai nei, te pito o tēnei marama e tū mai nei. Kua hui anō mātou ki roto o Waikato ki reira prakitihi ai mō tēnei kaupapa. Tērā pia kei wahora ētahi e whakaaroana, he aha rā te take e whai wāhi atu nei te Māori ki tēnei kaupapa o Ingarangi. He aha tō whakautu ki a rātou? Hoi anō, mena ka titiro koe ki a tātou nai Māorima e whai nei i nā kaupapa i raro i te maru o te kuini o Ingarangi. Ko nā kaupapa mo te pakana tuatahi, pakana tuarua, i haere ai o tātou na hoia ki te pakana i raro i te mano o te kuini. Tēnei nā, he whakanui i nā kaupapa pērā. Ka mutu, ka tiro anō koe ki tētahi taha Pākehā me te taha Māori i hono atu i raro i te mano o te tiriti o Waitani. Nō reira, koe nei mātou e haere nei, e hara mō nai Māori anake, enari mō te motu katoa o Aotearoa ki reira, haere ai, ka eke ki nei te awa o Thames, hei tāna rā whakanui. Tamahau, koe rā te wā kua whakaritea ki a tāua, engari kia pai tā koutou haere, tēnā rawa atu koe me tō whakawāte i a koe anō. Kia ora, Shane.